Samuel wahiri mriangoni wa 10. Daudi anashinda Amoni na Aramu. Baada ya muda mtawali wa Amoni akifa na mwanawe Hanuni akitawala Hatuhe. Daudi akiamba ndamuhendera udzo Hanuni mwana Nahashi here babari joni hendera udzo. Bai Daudi akihuma humikima kamfariji Hanuni kwa utu akifa cha babaye. Bai humika Daudi machenda hata insi ya Amoni. Ela abomu Amoni makingwamba bwana wao Hanuni. Unaona ye Daudi aza huma fariji kwako kwa kukoda na muishi mbabayo hata bule. Daudi aza huma tuhumikie kwako ili ulole wo muzima upeleleze na mawanonge. Bai Hanuni akagwira humika Daudi kila mtu akimnyola nusu ya kirevuche. Akizitosa zongo zao kahika kiramo jununi ngao gonya akaricha machenda kwao. Daudi aruha mbiro vorongo wahuma atuma adhane kwani were kama na kulola kwa yo aibu. Mtawala akiamba kala niko Jeriko hata jo virevu jenu vimere ndo muye. Amoni maruho na kukalamaza msukiza Daudi makuhumiza na makikodesha majeshi ga Aramu ya kula Betirehobu na Zoba. Majeshi gago werega na shikara 1,200 na kwenda na magulu. Kiza makikodesha shikara 1,000 kula kwa mtawali wa Maka na shikara 12,000 kula Tobu. Kudasikira vivi Daudi akuma Jobu amunga na jeshi rosira mashujaa. Amoni mambola na makizipanga kwa vihako mviriani. Na wa Aramu kula Zoba na Rehobu na atakula Tobu na Maaka makizipanga hakia okolo ndani. Jobu roho na kukala napigwa mbele na nyuma. Watagula shikari sehemu kaiza wa shikari azo zaida Israeli. Akiapanga mahena Aramu na wa shikari angeni maro salaka ikatini za Bishai nduguye ili mapigane na Amoni. Gonya Joabu akiamba ukiona kukaloa Aramu manani thima nguvu nzona vize na menikiona kukaloa Amoni mana kuudhima nguvu ndakuzani kwa vize. Zipe moyo na fupigane kilume kwa utu watu wehu na kwa utu wa mizi ya mlungu wehu. Kiza ye bwana na hendejo aonajo ni vizo kwakwe. Bai Joabu na tumareo kalahamunga na make wasongerero wa Aramu ili mahehe nao na makimchimbira. Kuzaona Arama kuchimbirani wa Amoni na makimchimbira Bishai na machangira mzini. Bai Joabu kuya Jerusalemu kula kupigana na Amoni. Wa Arama roho na kukalamaza shindo na Israeli makunzumanyana. Adadezera kialagiza Arama roho kalanyanga moya hiri ya muhowa Yufurati mazi. Malongozo ni Shobaki komanda wa jeshi la Hadadezeri kwenda Helamu. Daudi aroha ambiro kunzumanya Israeli yosi akivuka Jorodani achenda Helamu. Aramu makizipanga kuhana Daudi na makihe naye. Aramu machimbira Israeli na Daudi akila gahiri kia wa magari ga farasi magana mafungahe na hirika farasi 1,400. Kiza akimpiga Shobaki komanda wa jeshi lao na yakifahamu. Watawali osi mario kalatinza Hadadezeri mario ona kukalamaza shindo ni Israeli. Maikadheri na Israeli na makikalatini zao. Bayo Aramu makingirwa ni woga wa kuaviza Amoni kaheri.